Kirira waremwe we. Kiraho ibihumbi 3 mani nkwereka uburyo mba mbibyaza umusaruro kuko mfite akanya. Shiraho umuzungu nge naramurungurutse nabonye ikariso yambaye nkwereka ibintu mukorera. Kano kaginga kakadege. Sawa. Muto. Muzi n'ibindi se. Ngewe nsigaye nicara ngakorera amafaranga nicariye. Wicaye Pani ibyo byanyu byo kujya mu bahungu no mu bagabo. Nde wabonye mu bahungu ko mba nibereye hano. Sura bino bihumbi 3 waremwe nkiriyeho. Hari imikino umuzungu yashyize kuri internet yitwa Kadege. Njya nkumva darayo. Mujya mukumva kare benshi ariko ngiye ntabwo kajya kandi. Asanga nawe kakwanditse ubu. Kanyanditse ubusa. Ukasubiye kakurya icyo ufite. Nese nibankiriyeho amafaranga 3,000. Ntuyagujije se nese ubwo nta yagujije ari ubwo niko yarya sura ugenza ute. Mutuzeho gacyanya nyuma y'iminota 3 ndahita mbereka. Ese bitatu se yashize. Banzeho igihumbi. Urakabona? Ndabona kaje. Kaguritse gahita kayatwara. Ubwo karayajyana. Cya gihumbi kirahiye. Ariko mana yaja. Nese ubu umuntu ataguseka. Kiraho 2 ahubwo urahita urya menshi. Tushiraho urahita urya 10. Mama wacu nese urabona ko atandiye. Mbega wowe wahiye nushaka urekere. Ubwo se wari muramubwira ngo kiko bakuriye 100 washese igihumbi. Fashe 100 kagahambirwa ntago umuzungu rega yancika ngiye kiri mupango. Umwana w'umuhungu Imana yaremye ariko wa mbere kumugira inzobe. Yewe we naryajana turyareragiye. Ariwa ubundi yituguriramo nta mafaranga ufite kuri konte ngo nkwereke ukuntu nyigaruza. Ari konte niyo n'abanyafite sinayagwa ngo yashore mu bazu. Na yewe ndafite ariko ntayo nago. Umva wowe nguriza igihumbi. Nago nayaguha pe. Nguriza igihumbi no telefone. Nayo nkwaye zana nyiguri. Cyangwa zana iyo telefone nanjye nyiguri. Yizane nyiguri. Zana nyiguri. Tondu se waremwe. Sugura mubwira ngo iki. Cyangwa reka nkwe igihumbi ndaguhatira batiri. Ni igihumbi. Genza ne phone ukireho igihumbi nimara gukina ndakungukira nkuhe 2. Niba kurya. Reka akosaranje ariko ubundi ngiye uranje. Bitatu ko babiriye. Muri iyi mpamvu ngiye bandiye. Sinzi ukuntu ndangayeho gake. Kandi nabona gutari warangaye. Si mwebwe se mwasakuzaga na mama ari marasakuza ngo nituze turye. Nako sha mama burazi ngo nawe yakunde yajaye mbwakowe. Ubwo se tudukweto watwibye. Izi nkweto amangahe? Ako naho ngajya nujyana ku ishuri. Mani 2,500. 2,500. Nka bro wanjye. Mu 7,000 mbereke. Mu 7,000 ngewe 7 isize kuranga inde wabiguha. Ngewe waziguha. Izi nkweto sudafite 15 aka gasuta ubwo se niyo watanze. Oya ngenda gurisha zino nkweto. Ngenda gura aka gasuta. Ubwo ngenda kunze kagasanga irifi. Reka ngurishe mbahere no ko. Please. Wowe ushake ko watera ifata. Wapi? Nanone ryaracitse do. Aho ngaho kwadodesha nangaye. Wadodesha. Nyine reka tushyiraho nayo kudodesha. Ngakuraho dese yo kwidodesha. Ndiye ariko nakunze kugapira. Nyoherereze 400. Kugapira niko nakunze. Mwereka. Ubundi mwebwe ibintu mama uvuga umuzungu muramuzi. Muri weekend se ako se wa we naguze ibintu wikoreye. Mu gitondo siwa utinda kubyuka urasanga yarijyanye karesha kandi bukaraze hehe ntago ndibwi wenda ryisegura kurutara niho ndi bukaraze wenda ryisegura wabibonye iki si cyatanu se mbona ari 500. iyi se sirimwe harimo n'akadomo hagati ubwo nago wize itonde yebaba we mama we Muceri kwifake umuzuye. Umuzungu hariya reka ngusetse mama we. Umuzungu harandiye amafaranga mu kanya kako. Mbega umuzungu we. Shabaye mbwa nawe.
Nako se ubundi wagiye uza tukajya mu kiyeri. Buriya baba bandoze bati unyumvira ikintu cyo kireshya nk'umunara w'ibihumbi maba muri 2,400 twicaranye gutya ariko nziko ari bya kote yarigurishije. Na rya kote yarigurishije. Ako se ikote nimba nare amafaranga bamaye marata byihorere. Nikundiye akagapira. Ngaze tujye mu kazi bayange baramaye ndaje nsubire. Nimba bayaguhaze kucyuje kurya mu rugo. Namaze. Saje muri akadege kubundi nako. Ko munsebya ngo nyina kadege mweba amafaranga nyina nagashirira mu mayini nibe nanjye. Namugurije amafaranga agurira telefone. None arananguza ngagure me. Kiba kirimo kitakaza mama. wayamwimye. Wasabacitse amaboko. Ama ubu ko umusore nkaye naje mu kirere. Naboneje bundi narabasabaga amafaranga ngura umunyu mukayanyima. Do aba yayanyatse. Nje nago naje mu kirere. Iyo turyamye arambanga ngazajya nkubita inkonji nina muguriza. natwe yacu tuba dutarayiba. Nje nago nakorera bibiri. Aho hari umunsi umwe muzabyuka musange nakize. Bibiri se kubiguza. Bibiri. Neze abo ubusabe hari wayakuguriza. Era ski batayagura. Reka abahungu. Reka abahungu nibo bakuguriza. Wayagurishije Muri ngegera muzajya mujye mwenyine. Marira kote ntabwo ari guzumba 8. Dore ngiri yarigurishije angahe? Rata nari muhereye ubuntu. Muto mbere umugabo. warigurishije. Usibye amafaranga 1000 wangurije. Ngiye kote nigeze ndikugurisha. Uko mama mushaka kunteranya na mama. Winjiye warikuye mangiye kwiha. Kuki winjiye warikuye? Ubanza suganywa n'itabi. Sigaye mubona agendana n'abantu banywa itabi. Umva mwambarije mwese kundwanya ariko Imana nsenga ntago ari bayari we. Usenga icyara mu itabi n'usengera. Hari igihe nzabyuka nabaye umukire. Wakijijwe. Zizaba ari inzozi ariko. Umuzungu wahigiye nzamurije. Kuzera ryima ejo bundi passenger meno yanyiciye. Nde Passenger Pashenjeri meno ikipe nyine yarakinnye na Turuzi. Niyo yanyiciye nenge kurya 50,000. Ugari kugutu. Nubwo mutaza hisi igeze se. Wora hazi kwirirwa mu budege. Ubu ngo nugo Chaka gufata tsenyisa nk'ubu ngo mama agiye guhaha. Bagahita yamwita nyabyaza umusaruro. Ntayo muhaye. Wabibona. Mama wamoneretse.